se vidi led, suvi. Znači nema kriza. Trakcija ne postoji nikakva, mora ovdje u kanal. I mora kanalom da se vozi. Ovdje je neka cijev, vodi računa ovdje na cijev. Baš sam pregazio preko nje. Nemoj. To ćemo da vidimo da li će popusti malo. Dalje, samo prođi krivinu. Dalje, okej, samo krivinu, samo polako, polako, polako. Ovdje, Dragiša, prva spora. Da. I malo tipaš hoće. Evo nas na trasiranju 3. februara 2022. godine. Situacija je bila napeta, kao što ste vidjeli, za spuštanje nizbrdo, led suvi. Sad smo stali ovdje kod našeg domaćina Milana da predahnemo, da vidimo šta on nama tu možda ponudi za subotu. Evo imamo domaći sir, imamo tu domaću kobasicu, slaninicu, ali šta smo mi ognjene ovdje još poneli? Ovo je file od jelena crvenorepog sa severnog pola. Je li to jestivo? Sad ćemo da vidimo, sad ćemo da probamo. Evo, sad ćemo ekskluzivno da pojedemo crvenorepog jelena. Promijeni boju, po crni dođe neka mrtvačka boja. Ovo sam ja pazio lično kad se sušlo i gledaj kakav je. Evo to. Dragiša, molim te, demonstrira još jednom na onoj kesi kako ne sme da leti. To su edukativni momenti naše koži. Znači, kad se suši kobasica, molim vas. Znači, kad se suši kobasica, znači, prostorija u kojoj se suši kobasica, okači se jedna kesa. Kontrolna kesa. Tako je. Obično ona izradnje. I ona smije ovoliko da radi. Evo. Ovako, čim ovo radi, ili više od toga nema sušenja ništa. Znači, lagano smije da samo malo osjeća strujanje vazduha. Šta se ovdje dešava? Survivor, reality. A? Svaki već roke ne. Nema ništa, gledaj ovo. Je li on automatika? Jeste. A to je... Izađe samo previše motalo na auto. Iza. Neće se. Ima snage, brate, čiste gume, gledajte šta radi. Pridem ti si. Jer to nama fali na ovome. Se vidi da je ravna tabla. Ne. Se vidi da je ravna, da niko nije prolazio. Ne. Ma sve se vidi prezidno. Viš da ne ide samo kroz šumu. Sad će kroz šumu. Evo vidiš ovdje smeta. Ima? Trag neke divljače. To je Ivana Peđa tu. Moramo stati ovdje sad.
Evo, Ti upao tu? do kuka da ti muka. Pa kukaš stalno, vrat. O kuka. Rupa do kuka. Stani! Peđa, brate, zamotat ću ti u točkove, vidi. Stani, stop! Stani, loše. Koči, polako. Evo jedan detalj sa trasiranja. Znači sad smo došli ovdje do jedne tačke i evo sada vidite šta nas čeka dalje. Dalje nas čeka to da je došla pogled ovdje mašina i dalje ne može. To je to. Evo, gotovo. Čekaj. Start radio. Gotovo, morate čekati. Zaglavio si. Evo, 100. put danas situacija, moramo da vučemo vitlo. Evo ga, kači se. U kanalu. Lijep zalazak sunca. Sad ćemo vidimo šta će bude u subotu. Klizavo je dosta. Verovatno će morati ponovo se šlepamo i u subotu, ali nema veze, to je draž off-roada. Ne djeluje mi lepo, čekaj. Kažeš, ne može, ne polaziš, ej, vraćaj nazad.
Sad! To! Jebo. Dobar! Ej, jebi ga sad. Od. Evo, Sveta mi rekao gdje je put. Trebao sam idem levo da probam, a ja sam pošao pravo jer mi je Sveta rekao da je put pravo. Op! Uf! Sada izađem nekako iz ove rupe. Ušao sam do... Evo, ušao sam do ovdje. Stani da blokiram zadnje ponovo. Ajde. Blokiram zadnje, sad ponovo.
Valja se ići prevrnuti u pitu. Stani, stop. Hoćemo, koliko ćevapa hoćemo? 100. Kisel. 100 ćevapa. Koliko je sveto ćevapa? 100. Dobro. Malo volje. Isto.